mo o buile o le teng ya o dumedisang kwa hawa ka mehla Zuzu wa Mokoena le naneo ke la hao lo le ratang service delivery with Zuzu wa Mokoena mme he wana mamedi tsatsi lena la ka jolo lena jwala ka mehla ditaba di ngata ka mokgodileng ka teng he wana mamedi re ko bolela pele o ka kopana le rone kapa wa engage le rone nomorong ena 083 591 8214 083 591 8214 we are live on TikTok, we are live on Facebook, we are live on YouTube. We are dumedisang kwa wa ka mehla Zuzu wa Mokoena. Mamedi tse re hlalletseng tsa tsidena la ka jolena tse iphileng ka mahetla ko rona ne ke Eskom. Ga tse rona ne bothata ke ba Eskom mo pa ke batla ka jolena ke re bue nnete fela rona ne di challenge tse o re di tholang ka Eskom bale mo eki bua lena ka jolena ke a hla ya re thusa ka mehla a ke batla rona ne o sebetsa Eskom but o tseba haholo ka Eskom o tseba haholo ka electricity ntate Masenya le wa Masenya ke yana ya tla bona le rone re tlo bua ka electricity ya bobedi eka Eskom e batla ho etsa di smart meter e batla ho kenya di smart meter Eskom ona mamedi he ko ho tswa ho wena ona ne na di smart meter ki tharollo na di smart meter ki tharollo ho rune kapo di smart meter di tlo etsang wena mo mamedi mme ke batla fela o compare maikutlo a hao rona ne ha re bua ka smart meter o rona ne wena o reng ka smart meter o bona di smart meter di tlo go tswela molemo na kapo o bona di smart meter di tlo etsang na o ka ntshwara mona ho 083 591 8214 go tlo gona ne wena tabe ya di smart meter o e bona jwang Eskom e tlang ka yona tsatsing lena jwale re tlo utlwa gona ne ho na le tate mo a bitswang Nico go utlwa ha bua ka di smart meter o re tlo utlwa gona ne ha tla le rone a tlo bua ka smart meter o reng he me re tlo founela Nico metsutsonyane e ka bang mashome a mabedi ka mora hora ya botshelela go utlwa gona ne eka ba re a batho ha bana yona tjhelete jwale ke batla ho etsa example ke ena ka mane ka Joburg ho na le ntlo A1 eo ka hara ntlo ho na ka hara yona ba ikarotse department e ka ba ke batho ba 15 household 15 household impa ba patala account A1 ba patala 1500 impa 1500 tena e korona ne ile batho ba 15 ba sebedisang electricity jwale ke account A1 ha o sheba e right mohlomong Eskom e tla ka hore nane a jwale re kenye smart meter mohlomong smart meter tla ba tharollo re na le problem ya illegal connection batho ba ne ba tla ga ba sebetse jwale ba etsang ka mona Eskom le yona nersa e batla ho nyolla electricity ka about 7.5%. Mamedi ntshwara fela hore nane mo kutlo maikutlo ao ke afe ho 083 591 8214 083 591 8214 kutlo maikutlo ao ke afe ka taba ya Eskom kapo bothata ba hao le Eskom bo kaina bothata ba hao le Eskom kutlo le bona gona ne bo kaina me kamera metsutso kamera e ka ba meraro ho tloa mo re tlo bua le ntate Nico ka taba tsena tsa smart meter pele ntate Masenya a kena go tlo gona ne bona ba re tshwara mo 083 591 8214 e re ke etsa tjena
kutlwe Branico o reng ke hle ke mo beye malala o laotswe kutlwe fela Branico o re na ke ntse di tlhopiso le ena go nane a tla go tlhalosetse go nane o reng ka tabena ya di smart meter tseo Eskom e batlang go di kenya a mang a mabaka o nane di smart meter di kene go nane mohlomong go nane go tlo bana ba fedisa tabena ya illegal connection batho ba bang ba patala ba bang ba etsa illegal connection impa ha electricity ile siyo gona o lwana kaofela. Is it fair go lwanele le illegal connection go tlogona ho ntse ho etsa la hona le matlo a mang ka mane ka Everton mo re fumana hona ka Everton ka mono gibile hona le matlo a mang a na le more than 10 years as a tholi electricity ke matlo a na le 10 years as a tholi electricity jwale o tlo utlwa he wana mamedi kitso o tlo ntshwara ho mono 0835918214 hona le matlo ka ba more than apartheid electricity more than 10 years electricity a bua le wena today ha isoka e ba teng wa o pola ho la thu batho ba patele di 650 kapo 6500 batho ba patetse up to now electricity ai ke batla o kusa maikutlo a reng mabapi le electricity le ho nyolloha electricity le mohlala o tota mo yetsa ka mane ka Joburg mo fumanang 15 household ba sebedisa account A1 mme ba patala a minimum ya 1500 batho ba bangata hakalo. Is it fair? Ntshware kapo o WhatsApp man ho 0835918214 ka bitso ke Zulu ha Mokwena mme ke bona voice note ke yo e sentse e kene e nngwe he a re utlwanane e re a so go felletse ke mantsi fela o no sa lebella ka tsatsi le le o tla kopana le mo botse ena a se a rume wana mamedi a se voice note ya rune mohlomong e ne e kentswe go batho ba bang he ba ya ka nako e tshwanetse e be ke ya rune ha re utlwe fela ka mona wana mamedi ntshware mo jwale he e kaka Branico o santsa a eme meemo Branico o santsa a eme meemo a re mo tlogona ntate Nico ebe o reng he ke sentse ke monka ngwana mamedi mona moyeng he sentse ke na le Nico go tlo utlwa gona le Nico o reng he mabapi le electricity ba taba e kgolo ke tlo bua le Nico ke yona ya di smart meter o tlo gona o re Nico o go dumedise babui ba rune ba o shebelletseng ba o mametseng ngwana mme mona KSD ke Zulu Mokwena ha ba dumedise ngwana mme dumela nka Zulu ke rata o leboa monyetla ke leboa le ba mamedi ba hao ka monyetla o thola ngwana mme ha ke re bue ka tabena ya smart meter o utlwa gona ne e kaka Eskom e tla ka le ano la yona e ka ba maikutlo ke a fe ngwana mme ke rata ho hlalosa hore nna ke le leloko la community ke phelang ho yona ya Ward 30 hona jwale ke tlo bua on behalf ya business forum ke Sesonke business forum ya ha re tlhalose pele a re bua ka Ward 30 re bua ka tulo e fe ngwana mme zone 14, zone 16, then before the demarcation, le how Silas Kontrika man extension 21, Edwella under Ward 30 and that is Sevajanchi. Thank you, one. How what the pere have one is? No,
smart meters ho bua nnete tsela e qadileng ka yona ha ne re sa ithabela empa re ile ra kopana wa rona mokhanselara a kope meeting wa community I introduced the project more community then we lewa a etsa jwalo and to such extent that the community ya fuwa monyetla wa ho botsa dipotso then rona le business ra tjho ha community ya amohetse project ena ho tjho le rona re tlo ipotsa hore SMMEs di benefit jwang programming ena ho bontsha ka khutshonyana o bolela ona ne ntate mokhanselara ntate Silva o ile a bitsa Eskom ya ba Eskom e kopana le community members restore project re botsana national project ena e qala jwang baahi ba tsatse ya ba ho etsa monyetla hore Eskom e kopane le community then a tsebe ho introduce program jwale ha go utlwa gona ne ila ga le kopana le Eskom le ile la qeta jwang Eskom le main contract ne ba hana ho fana ka mosebetsi ho di business tsena tse nyane ba no ntena ba itshwereng a se tender ba bitsa maintenance empa ga se ba fela pelo ra kopana ra vota mekgatlo e meng be re kwale Eskom mane di gating until ba re fa mosebetsi e leng maemo a bo le mona hona jwang ka bokhuthwanyana ne le batla mosebetsi ho Eskom yes ntate ho kwala ha ona re Eskom e ka lutsetsa baahi ya improve di service tsa yona service tse o tshwatse di etswe ke lo ntate ho ya ka molao wa di business wa South Africa ha ona ho mosebetsi moholo o ka tla allocationeng empa ba tsamaya le tjhelete kaofela ke se re se lwanelang hore economy tlamehile e dule mo bathong ba leng teng ya potsa tse ka hore company tsena tse fuweng mosebetsi ke company tse tswang hole kwa ke tla etsa example ke re tse tswang bo Limpopo bo KwaZulu Natal okay ya utlwala ho bontsha hore Eskom ne tlile le batho ba yona ba hlayang holo ona ne e tlo etsa service ka Rasbokeng ka ga o 30 ke yona ntho le thibetseng yona seng o 30 fela ntate go se ke tso val es yo ho kuma putswa ka ine ka mona putswa ka ne ka mona hore ha Eskom e service dintho tsa yona le kena ka ywa le ka hore nane le batle mosebetsi le batlo ho e serviceetsa mabox a yona ka whatever mpa o so nga ga bile nane e ne e clear batho ba hlang ka ntle hore ba tlo kenya mabox ka mona a di smart meter o so nga ga bile mo ngwana mme jwale timelano ya le Eskom e bile ke ngwana mme ona le mosebetsi nyana not mosebetsi le hobane mosebetsi ne go shebile haholo gore rona le monga mosebetsi a fuwe mosebetsi re share mosebetsi especially wa wiring wa motlakase empa ka mabaka a itseng ao Eskom le monga mosebetsi le main contractor ba dumelane ka ona ba re fa mosebetsi nyana o monyane mosebetsi o monyane a go sheba re elellwa hore boemo the quality of work Eskom le ramosebetsi ba o etsa makeisheneng ke o nyatsehang as compared to mosebetsi o wa ditoropong that is where now ntse re buisana le Eskom hore no hona le tse ngata tse shotang especially ha re shebile mahlakore a safety Eskom le ramosebetsi ha ba sheba safety
ya rona le bana ba rona. Jwale ka kompolela ha re bua ka safety re bua ka eng ha hore Eskom ha ya sheba safety? Ke nana ke tla thola monyetla ko sende dinepe ntate. Normally re na le standard se itseng se ramosebetsi a se fuwang hore pele o beha ma-box a Eskom tlamehile o etse slab, meaning foundation. Foundation eo e tlo etsa ha o beha le box ka hodimo la Eskom le ske la re ha pula ena kapa mobu o fefolwa ke moya kapa ho fielwa ho be le mathata. Hona jwale ramosebetsi o ipehetse fela ma-box already o so bona dithapo le hlahile tletlebo ya rona le Eskom. Kore la bolela ho ya ka mokgo batho bana ba tlileng le Eskom ho ya ka mokgo ba kenyang ma-box ka teng, safety ya lune ha eyo, ngwana ka na a tjhoukwa ke dintho hobane ha moya o dithapo di hlaya kapa ha pula ena ho kana ho etsela dintho tse ding. E le hore la bona ko re nane hona le hore nane batho bana ba tlileng ka le Eskom la bona ba se ba kentse matlo a mabedi a bararo le bese le bona go phoso e teng mo. Ha project e me kala mo motseng wa rona wa 30 ke a gola le se ba kentse ma-box a bo 20 or 25 ne hona jwale ha re bua ke a gola o setse portion 1 ma-box a ka bang bo 20 or 25 ha re sheba ma-box a kaofela ha dula ka tsela e tshwanetseng o a bontsha hona le ntho e sa etswang e tlamehile e entswe as far as safety standard is concerned. Ha re shebe di-quality kapo di-documents tse lune bo rakgobe potlana hore na le the-qualification ya ho kenya ntho tseo kapo fela re sentse re batla dintho hobane di le wodong ya rone jwalo ka di-businessman forum ebe re sentse re ipatlela mosebetsi na ra qualifier kapo le shebane pele hore nane motho wa rona o tseba ka electricity ebe lune ha le ipehi kotsing ya rona le ka tjhoko. Boholo ba ditokomane tse Eskom di batlang re na le tsona empa re ka dumela ho na le tse itseng tse re senang tsona. Ke tla etsa mohlala Eskom e buile ka CK, which is the document ya registration, ya bua ka BBBEE certificate, ya bua ka CIDB, ya bua ka QUADA. Ntho tse re senang tsona e ka ba bo COC or wire linesman, meaning the license in which re na le batho ba sebeditseng mosebetsi o la ba sa o sebetsa mo re dulang but ba nang le experience eo. Therefore kutlwisiso ya rona kore ramosebetsi o molomong especially a nang le setswalle le government ya rona ke yena tlamehile a thusetse gore company tse nyane di tle di tlo gola ka bona ka tlasa tataiso ya bona. Ho ya jwale ka tumelo ya hao le Eskom na le kgotsofetso ya ka mokgwa na Eskom e lefileng biknyana eo bane ka utlwa go na le batla boholo na le se le kgotsofetse hona tjena ka mokgwa se leng wa thetswe ka teng? Ha re a kgotsofala ntate, ha re a kgotsofala ebile re na le one aspect ya motlakase a ntse re bontsha mane le mane mo re ka improvang mosebetsi ona wa Eskom le o mong a sebetsang ka tsona di-safety re mmitsa safety officer. Ha re bue fela because re na le manganga ntate, re buella ha mosebetsi ha tjhelete e dule mo bathong e se ka tsamaya kaofela re batla hohle hore re balance taba tsa rona hore re se ka lona fela empa re tlise le bana ba tsebang ba re tataisa. Ha re shebe fela pele area mo e qalang ka Ward 30 re ha re bua ka business forum re bua ka mohlomong dikgwebo tse kae ka moo ke buela ditso la job creation e ka ra fumana gona le batho ba Ward 30 mohlomong le ka hira la ipolela go jwale ka Ward 30 business forum motho ka mong
a ka hira batho ba ka bang 5 kapa ba ba kae ha re ka le ka lune pele ha re bua ka business forum ya ka mo re bua ka batho ba ba kae ka business tse kae hona jwale re bua re na le di-company tse 10 tse 10 yeah ha ke re motho ka mong o kgona ho nka batho ba bahlano therefore ha re multiply sorry e tla ba batho ba 50 is better than nothing yes now batho ba 50 le bankang le bona go tshwatse re shebe go na le di qualification ba qualify kapo ba ntse ba na le tsebonyana 8 ya Eskom ke rata potso e o botsang ka le tsholo Eskom re mona mo pela rona re na le Citibank College ya le training service mane mo batho ba ka rutwang ka electricity and many other qualifications re sa tlogona mo dibuo bana ba dutse ka tsona no wonder ba dina di-tech shop ba na le mangolo ba na le empa tsena e tlang e megolo e tla e re no re tla le batho ba rona and ke seo re ke ga se tloela se etsahala now ha ka shebe mona he mona mme he tsikile ka the chapter 2 the bill of rights ha le bone le hlokometsa ga mosebetsi ka motho a nang le mosebetsi go nane jwala se le batla ho nka ingalo yonke ho batho a tlileng le bona ha le bone le mohlokometsa ili Eskom the main contract go agaba ngwana m mmuso wa rona ke ona o hlekefetsang jwang ngwana m e ka re na le bothata ba ho hloka mesebetsi mo South Africa o tlise motho a tlang a tlo sebetsa hona mo dulang wena o hloka lo ho reka dijo empa motho a tswang ho le kwa o utlwe motho na le puo ya rona ha e kopana o tla ke empa motho a tla nka dijo tsa hao a tsamaye ka tsona ke seo re reng ha re no se dumella jwale ha le botsa Eskom go nane go o bo o tle ka mona ka inflation ka especially ka wo 30 o tla le batho ba hao ke o kusisa la tsena o sa dumetse go nane a ka leng ebe ka gabe ha itse le motsa go nane go tsona le batho ba bang ba nang le boiphihlelo e ka ba main contractor a tsa dula ka mona ka inflation a kere jwale ho tla jwa go nane ba nke batho ba hlang hole kwa Bolimpopo ha le mo botsa ga khobela bitswang Eskom o re o ikarabela ka hore ga go bona bitswang Eskom o tla ka maqiti hore no mosebetsi ke a o bapatsa mo inthaneteng ha le na le bokgoni kenya the application potso gore bokgoni re tlo bonka kae wena o le ga mosebetsi o sa fe bana ba rona le batho ba nang le boikitlaetso mosebetsing ona o sa ba fe monyetla and how they say I say Eskom fair how can take a health department and make an example here security most of security people are not from far how they say by any other industry the project details are more influent most of the companies are not from far potso gore ho etsahetseng ka batho ba far why batho ba far ba sa tswe monyetla ya mpakina ona le mogahlo wa ba ai ileng Sanco o tshwanetseng ebe ditletlebo tseo tsa lule le di sa ho Sanco ebe e khona yona go lo buella ke Sanco ke mogahlo wa ba ai Sanco ke mogahlo Sanco ke mogahlo wa ba ai nna wena re a tseba Sanco ke mogahlo wa ba ai Sanco ke yona tshwatso e lwanele go nane ha o hla di tender di ske tsa fuwa batho ba ka ntle
ho influence kapo ho Gauteng province o itse batho bana ba hlaya Limpopo yes ke ma South Africa akere but how it's preference first preference e be batho ba rune mona ba khone le bona ba khone ho tsowa akere empa ha ba Sanco e emetse ba ai re tshwaretse ditletlebo tsa rune re di se mo Sanco mosebetsi wa yona ke enna empa ke batla ho kenella haholo ho yona ba ne tla ka re ka politics ke kopa ho dula mona taboleng la kgwebo ha re bua ka bo ga kgwebo he tanki ngwana mme na ba bo ga kgwebo ba lune ba le ba tshwara meeting le Sanco okay ke kopa ho bolella moralo wa rona re le business forum on that community minimum every ward you kopanye structures the business forums then rona re ikopanye re le mokgatlo ena ya di business forums re be le affiliation ya bona e tlo lwanelang tabeng tsa kgwebo ena ya Sanco ke batla ke ena ba ni ke a tseba hore ha ino sebetsa empa ena ya bona tabe e tseba se re se lwanelang e tlo kgona ho thusa le hore re tholle boiphihlelo bo tshwanetseng ya Ntatemiko ke a utlwisisa go bua bate gona le ntho tse ding tse ka etsang mohlomong re hlole go ka araba bane Eskom ha ka re e buile le mokgatlo wa baahi wa bana le ha le kopane le lona a ke le ha le kopane le lona empa Eskom ka e be ra nna ke buile le mokgatlo wa baahi le Sanco e le sa batlo kopana le yona ha re tlwele for beke kampa ka tsatsi le tshwanetse go na le ke le batle meeting le Sanco le be le botsa go Sanco e thusa di business tsa Valley Jwang ke potso fela e ke nana ntshotse le botse Sanco ha tsho go le botsa hampe wa nkutlwa ngwana mme go nane jwalo ka Sanco le metse ba ai jwalo ka rune batho ba di business tse nyane ke ne re kopa fela o ipotsa potso e simple le di thusa jwang hobane ga elellwa tse ding tsa di business di nka diketo le Sanco hobane Sanco e emetse ba ai ngwana mme ha re le boe o ya ka mkgo o re fileng ditaba ka teng se o gonane le dumellane le Eskom le hoja e le ngwathetso ya ka mkgo le sa ratang ka teng empa half is better than nothing. Thank you, ngwana mme. Thank you. Mamedi ile le e mong wa bo rakgwebo ba hlayang ka mona ka Sanco. Ha ise Sanco ba di kgwebo potlana ba hlayang ka mona ka Ward 30 ba kopa hona ni ba batla ho thiba sa Eskom ka o kenya di smart meter na Eskom ka kenya di smart meter go bona ba sa tsebe ya ba Eskom ya ba kenya wa tseba gona ni ona re tsena di politiking le bo business ha o ka wa etsala business hona le ntho re bitsang 30% e be batho 30% tshwatsi yo ba ahi jwale ba le ba lwanela se ka ntse empa ba la ba fitlhile ditumellano le bo Eskom le bo rakgwebo potlana ba ka mono a go utlwe fela hona le mo mabedi a neng a botsa mona le go utlwe fela gore Zumana me dumelo ke nke monyetla ona abana o bua ka taba ya Eskom le ba ahi ba Everton santsane ke tlo ka dilemo ngwana mme hore e loki bothata ba rona bo bongwe so ha re bende nnete ha re bende la re ka ba ra be Eskom di majala ga be eng ga tšhelete di a jo o na batho ba dulang Everton ga gona go nka motho a hlelle palo a senye infrastructure palo bentse re government ha re etse mix re le ba la the very same government re buang ka yona ke government e leng rona batho mamela thupa sefato go se hole se ja
jalwa ko wena jareteng ya hao yeah. So le rona infrastructure e leng ya rona e senya ke rona ke ka go bana ba bo rona ba tswang ka ntle Mashona Mazimba Machangane maeng ba se ba na le matla gore o bone motho a feleletse palo a utlwa rena o connecta mkhukhu wa hae o ga electric ke tsana rona re itlale pele re tukisa re tlolo nna re beya Eskom mo majala re tlolo re etsa thank you man a re leboe ngwana mme ha re leboe ya bo popela hape o mo hape o tla ipheta ngwana mme ha re leboe mamedi he go ha go bona Eskom go ba bang re bona sera ha re bona Eskom go ba bang re a thaba ba e tlisa electricity empa bogolo ba rena question ke ena ntate ka ta bua mona nna batho ba bone ba patala na batho ba bone ba patala ha re bua ka Eskom ebe ha ba sa patale le teng ba etsa eng ke e re etsang ho Eskom hore nane Eskom e re service hantle they are rendering the service ho rona but are we fair enough hore ntho e re renderang ho Eskom ebe e right kutlwele ntate mong ntate madume ha fele ntate Kubeka go tseding tsa di social media re nane ba na le 10 years ba sena electricity jwale motho mo go e re mo mmeng o tlo ipaka na now kore the longest time mona re bua ka inflation hona le motho a ka dulang 10 years re sena electricity na empa a re tsebe wona mmamedi hona le ba bang ba reng rune re patetse ha sa le re patala ha re na electricity ke tseba what 18 ya me councillor Thandi batho ba teng le bona balla ba re ha bana electricity le ka mona ka Orange Farm balla ba re ha e sa le ya electricity ha se bile re sheba fela jwale hona le mwa bona neng to be honest VAL will never be fixed believe you or not hona le motho mo ona neng in terms of electricity VAL will never be fixed believe it or not mamedi o tsebe le naneo lena he le tsheditswe ke bana ba sekholo haholo ho isinkwa setho ke naneo le tsheditsweng he metho wa rone mamedi o santsa le teng ntate Pasenya bona he re tlo ukwa boholo ka mathata ana a electricity gore nane jwale ha electricity ile tje ebe ho etsalang ke itse o ka mfounela ho 083 591 8214 hona le motho mare ke bitsa ka pelinyana mpa ke 0835918214 o ka tsa le WhatsApp mo maybe we are live on TikTok ka bitso ke Zua Mokwena lenaneo ke la hao la service delivery with Zua Mokwena me sentse ke na le ka kapa ya ka ntate Pasenya le go dumedise ba o shebile ka ha e bile khale dipotso ba tseba o le tsona mona welcome to us ntate Zumkwena go dumedise ke dumedise le ba bui ka ofela la peng ke re le moifo ka ofela o feletse makeisi ya dumedise yeah una le motho mona guys I'm from Soweto to be honest VAL with service delivery is very poor la bua ka service delivery o tsebe le electricity a tsaya empa wena o tlile ka tsa electricity mana tate Zumkwena o nana mohlomong ha ke kena mona kapo ha o kena mona o kena tse ding tsa dintho tse ke di buile electricity ya mathata rona a mangata a hlola le a job but now the most of the challenges se ka bua ka ke kene o bua ka Methandi o bua ka Orange Farm o bua ka ntate Kubeka we always talk the previous ho no ho kentswe dithapo ba thola hore tjhaba sa rona se senya sona thapo tse ntjha tse kenywang ke Eskom ka mo ha ba tshwanetse ba tlo thola thuso but nevertheless the challenges tse re nang le tsona most of them tse fihlileng ho nna ke busy ka tsona as we speak ona tjena the transformer ya Methandi nkile ntwe ka etsang 5 years
ho kentswe transformer, ho kentswe mabox, ho shota dithapo tse kenang ka tlung. I thought it was long time done until when I was on other radio station. They phoned me ke le mo o tsebele ka mola ka mono ntso re thusa o bo thola nana gore hantle ha re so be hantle. I was shocked because some other things ke a di etsa ke see ma councillor se ke bona go ba bobebe, but I still don't understand the reason why Eskom stopped to come and install those cables, because transformer ke ne nchanta tezu mabox ya ke batho ba complain ha ho light with that transformer. Have you ever asked Eskom escalation at them after I get told that color can't monarchy message again? So the band said pieces of Becky a mandiri and Wion. Have a fix again. A travel can tap what they own and about book outage, have a book outage, you can have a control or running another to operate, and therefore turn it about switch off the particular area so that they can able to work on that area. So ke ona fela ntse ba tla re access ya teng after mo bukwentwa teng ba what 18 councillor Thandi wa mutwa he ntate Masenya ke o wa di beya hona le mo ka mona he mamedi all councillors, what have they do for the community? What 18 and what 33 ha ba soka ba etsa even the meeting I khona ke gore ba ke go tshotse batho ba etsa meeting councillor ga le go nani but ke maikutlo a mabedi a le ka teng ene yona wa 33 ke me Mathabo Dondolo le yona re na le transformer tse ithutse tshwanetse di tlo kena e nngwe tlo kena bekeng ena ne re leng ho yona e nngwe ba itse tla kena beke e tla ke batho ba ne se ba complain ba patetse Eskom, but issue e kgolo ke bone ntate a Mokgopa le Premier of Gauteng Sunday they were launching taba ena ya di meter box in that Zoom. I've said to the councillors, I need their support in our community, because now we can't have people who have paid for the more than 5 years. Because now Eskom want to benefit. We don't have a problem with that. Eskom should benefit because it's giving us the services. Yes. But now when now we aim for these 5 years. Balo farmers saying as a problem those boxes is all India shorter for now updates to the while there's no problem at the other side. I've said no, let's arrange a meeting. We can't allow Eskom to come and install those particular boxes before they can solve our issue even until you are trying to say Eskom must wait. Eskom it the problem most like electricity and those people who to born material how material go fe go lo kenyetswa batho ba sena problem yeah, so I've asked the management of Eskom, we need to arrange a meeting and try to resolve these particular issues, because we can't just say we can't say that. This is okay. That's number one. So we can't rest while there's a people that we can talk to. I can't mobilize people a strike Eskom and get the answer. While I know if it's actually so, I must phone this person and get escalation, therefore we can get the help. So we need to fight those minded also. We can't. It's in the appeal. We can't be oppressed by the whites and also to push it, therefore we must show the whites over who you are not going to it's wrong. Eskom will comply but on our game takas, therefore one piece duration or an okay finance. Come Takasu Timeso, Utokana Quekana, Receives and Tina Queka. And until putting that is we think I've started this from 2018. Our people have arrogant or have a dom to point out or Katala they're getting information. Since I've started giving our people information, I will tell you the data equate. I will tell you she's a matter I will tell you infrastructure is seeing. Because they honor hotel, because Mahona create information. Yeah, what is the current plan here Eskom who reduce load shedding, especially Kubatuba influence? It will reduce. Let me go direct on one station that I know from Zone 14 that is supplying Zone 14, Zone 13,
zone 17 ne ba dula ba na le problem ya load reduction. Yeah. So Eskom went that side to install some new meter box so our people can able to buy. So now Eskom it has a system that is now ha ba kena on the system ba khona bona station sena ke Kubu sona direct seo. Ha ba checka Kubu ba bona Kubu re na le batho ba 60,000 batho ba 60,000 ho reka maybe only batho ba 10 or ba 20. Yeah. Therefore meaning ha re ntse re etsa di load reduction tshwanetse se dilo se timetswe le so. So now ha se ba kenya ma box ya ne I'm still saying hore le ma box ya ba kenya hona je ba target haholo area tsa batho ba sa rekeng haholo di low buy haholo. Then go hona ba tlotsang ba khutlela morao ba eka ba lo kenyetsa batho ba le ba patetseng ke hona ntwe ke lwanelang ke it can't be right. Let's resolve the issue tse sa le rena le tsona before. Yeah. Install the boxes for these people who have paid you and then come to Masinya if Masinya sa reke motlakase mo kenyetse le box a khona reka motlakase. Yeah, we are also talking because my next question in Nicola, how does the Eskom ensure that they don't penalize people who are paying? Yes, and that is and secondly on that issue it's in the direct or maybe different from how I have explained. That is who ha ke reka motlakase re le bo makhelwane re le itre. You can't say ha Zoo as a motlakase transformer on and then I must wait for Zoo apatale but while I was complying. It fails as the Eskom and I've always emphasized that I'm gonna the meeting Eskom. Ke skala re fail. Transformer ila lo ke ntshwa bitumelo motho a i1 a isitse Eskom ko to we don't need to go further on other things or emphasize to the community this is a right way because Eskom ha e kena ntlo le ntlo ha e re o tsebe he wena Masinya o le mowana o ntse re ka motlakase but they o tima Zoo a sa o reke ke tlo penalize le Zoo. Ha re utlwe mamedi tsena go santsa le teng khotso. Re teng ka ntate. Ntate Zakhele Shoba e ngwana mme a go utlwe ntate Masinya o mametse. Ntate Masinya le na wa tsiba wa tloba mthaka ka dile ka ntate Zulu emfuleni taba ya electric ha ne re kenyetswa ka 1992 wa ke tsene ntate na phila ka bona sa hla ke ka go mara ntate Zulu ke tshepa hore le ba mamedi ba ba na le di ya Botata ntate hore batho ba se reka electric hola tlameha ho tloswa ditepo taba ha ne re reka electric ka re Mashabane ne manana di different depo Michini ne utsuwa ba wa tlo go e bua le go michini ne utsuwa ke tla mo ntate oh ilare ha o qalwa ho zone 7 Eskom ya hlola isosa ma security o reinforce security o re michini ka tuku yeah ame ba unnoticed ba ntsha di depo tse batho be lo ba hlola ho reka electric ntate ba ska tse ba tsama ba reka electric ka le lo wa qala kenya dipelete mabushin ana wa qala o utswa eng wa qala o utswa eng ha ba tsela ha ba khutlele go batho ila ba Eskom ila ba lack of monitoring and controlling yes yeah government that's why include ka masipala i-communicate le Eskom gore jwale di-customer tsa lona di a lla di serva jwang ba hloleha ho i-addressa properly ba qala ntate Zulu ke a hopola ha ba qala ba canvasa ka yona di-local elections o ka bana di-prominent players ne di dimo ba qala ba jwale ha ba ilukisa ba sa ilukisa jwale ba ilukisa infrastructure e damage jwale o tsaka ha di damage ha ba hloleha ho dula tafuleng hape ke hopola ntate Thulane Kunene ha na bua ka the last election hane ba wina di last election 2021 banare province ta ilukisa le ntate Panyaza Msufuna le mona be a hla ka le ntate Remshila a re kidwa le Eskom ke re Eskom e tlo ilukisa and on everything jwale hona je di low bias around Gauteng and it's not only us ke di township areas tse loreng ke di low bias and ke tsona hape tse loreng di experience unnoticed
load reduction, body load shading and so forth. Yes. So then other people they are about so this thing and that is who it's all look how it's actually get that Kara in and I didn't need Yeah. I get that it can now kind of educate to kind of opportunity. Yeah, what's making what are Okakanka and about the ESCOM? I didn't on as political party. During the Kibaka voter Teta Pilier, it's a bit ESCOM can avoid election when ESCOM came on its own again. The issues by getting numbers by municipality. The consent group before the challenger ANC, maybe the consent group is one ANC, then you got the opportunity to take a Ramaspa. Yeah, what about you? When I make back on Alabama, we tell who nani. Dintho di ka loka tsa ESCOM ha ketapele ya inflation e ka loka e ba kutlule hantle mpa ESCOM mamela electricity e re tholang ha re thole from the municipality re thola from ESCOM e ikemetse e lengwe jwale masipala o kena ka e mo ba masipala ha re ke bophelong ya tsa ba re ka ha masipala Kamanka eating side Tibareka Hamaspal. Mona Buaka ESCOM. That's why the Kubuta on the list. Maspala can subsidize the ESCOM. Nari Itile Machivaga, Nakit Tafel together how the Shalimata. The total of what should the internal the account to the appeal to ESCOM, influence ESCOM Buka. But how do we can straight from ESCOM? Areka Street, ESCOM, how can I today complete? Can I today can I live Tata on Arch? Little looks at the electric. ESCOM, I not pick up. But Baba day and night shift. Bamonitare a line is abo. But I should number 50. Number 50 to attend to a big state resetter, but we were going to have a price come over today. How do you even that this number I can ask the FC? I'm 20 rand. Okay. Yes. Men of our service the customer how but ESCOM check collectors in that either we are going to distribution, you go into generation who are like a similar motor, take it about the Baditava. Libona, Ababa to Duera, Jefela, Wazawani, Kalabakala, ESCOM, Irela, too much outsourcing. ESCOM. But to our understanding, ESCOM Hanekala Commission and Chino Pomati. That is 70s. In the generation of South Africa, but it's told mostly. Yeah. High Uri. ESCOM was mainly business that was supposed to generate electricity. There was other talking at the old village. The Cosa Nani, Gratilan Tomo, village, the Cosa of Rapita. Apalamele steps. C'est qu'on soit qui est comme on a les remarques rapida apalame. How can I national switchboard? Why am I on about you number in art? Uto am that is 3 hours. We should get 100 and something a time, but you are so poor. Revita rapida. No. Service agent. So
So can I go reclamer with them? Or you will not retreat as agent to the shows that senior, Gelatante Mama, who are interrupted the line in the tree transfer. Oh, Harley Boy, when I'm over Cataclysm Libra Peter, Mamma, Achamo, Udimo. Oh, Bachi. Answer table 120. Answer table 120. Hey. Oh, thank you. I don't want to. Thank you. Mammy, why you have nanny? Ebra Peter at his lily or table of Vitra. Cabra Escom. Go to a fail about Tonani. Harry, I don't come in a repeatedly. From Baufel ref number. Or to say about 3 days. That is. He's correct, and if I can emphasize on his issue, we have worked 92, by then. That is when I even for one issue here, you hold the phone for 3 hours. Now, other people they won't understand the reason why he's saying get about 300 rand. The switchboard desk on your phone, high ring is a time in the ring. And then when in the ring, they will be telling you number 54 or number 55. And don't forget to have number 2 seconds, number 54 or 55. There's a time, sometime whereby they extend or they took a long time to that custom. They will have to give you a number or okay, fine, or to this number or no keep away because Hadiazama according to the way never plan negative. Secondly, phone that they Zoom going. How is it so phone no reference? Who's our work order ESCOM or Zuza most of it's applying it. ESCOM while it delays to go there, Kimula Mobile and that our people have died to electricity ESCOM infrastructure ESCOM because ESCOM is delaying to service them. He's so correct. It's one of the things that I'm fighting for. Eskidula Molo and Onaga got the call of Zone 14 Mega 8 to say. Get like in Buaka phone, test van and Elisique as we speak on air. Gonna test van like on test Zone 14, you check out problem. Another problem is in Alebeka Zone 7, Lecamo Zone 7 Balloon attend the Layo. So all those people that really had the effort is all right there. The previous time when I was here, but was on 3 was doing the same. It's a have you can get a minister for Barbadelona, the how Boma explode out the Massiboka substation the delay caused by ESCOM. Until you get ESCOM, because now our people are getting that into. Why can't you go? Because that is you can imagine if you Mutakasona Guaha, Mutasa regulate transform. When you cost 120,000 or 12 community regime. How about was by regulatory? Monitoring or is it on a good state or a corporate technician? Therefore, lay passes a Kenya box because in Chile, but I'm called like one of the then the passes until the local lady meter box about to know like and order the Santa and the Luin Gap. While you are the cause of the problem to delay. And I always fight with the manager. Sorry, one of other things they see the infrastructure is getting old. When it's Asian by well until in the Mala whereby they will come and charge our people. The very same thing I play like Zone 7 in the shop on there was a shop, electricity. Small farmer there was a shop. Hamland before about global there was a shop. Mandela Square there was a shop with the ESCOM. How do you all those shops? It's one of the costs about to end up relax or access whereby you can get by electricity. And remember on those shops, system ESCOM, and you get there to a computer lesson, the customer service. If your meter box is giving you a problem, buy a solve our number. You're not gonna wait to roll of vote you out. ESCOM ESCOM sports center, Mamedi, la service delivery room. Le Juam Quena, le Teddy to the Bascolo, le Esingua say two. I will get my medication, Kamana Ote, I will go there. Zoo, Kisabella Gage Moname, Sabella Gage Kerepuna, community, to blame my cancelara, to blame my ESCOM, to blame my or now I'm a happy piano, good in one. Fela ile gona ba hlwellang di-transformer. Point number 2 ke gona ba sa reke electric. Ha ba sa reke electric re nana gore di-facilities di ka rekwa ka eng cause tšhelete e generatwa ka go reka electric re patale di-service ke tšhelete yona eo e kgonang go reka whatever e tlhokahalang.
ke a tseba mesebetsi ha e be teng ngwana mme fela mesebetsi e teng ka gore bana ba ba rona ba tswang ka ntle ba kgona go rekisa ditamati rona ka matheka o bona go lo reka rona re hlolwa ke eng gore re etse ntho re hlolwa ko bana ba tla ka batho ba tlo re e be ntse ga fella dipalo re tata ntse re tlo blame Eskom a ke re holeng batho a ke bue hampe fela re holeng le rona ke re tshupi ka menwana Zulu Mamedi ke ana wa tšho go nane a bana le gone a ke re tloele gore nane re etse illegal connection e ka nna causa gape go nane o time kaofela jale e timela le yane problema ka go nane Mamedi ke Maria Yatla o na le batho ba bana bo sipho sa bile seteng sa terene mo ntho e kana ya terene kwana jale ya tima ya tima le yona jale wena Mamedi ntho e tla ke re ke botsa ntho e ntle le go ne re leke go patala ngwana mme go na le batho ba bang gore ba ke o sentse kena gape founu di a kena mona ya ngwana mme o tse mona di tla kena kgotsa go teng le kae batho ba la hae e leng mphakathi ba batla hore dintho di tsamaye ka teng mpane fela ntate ha ona consequence management Eskom ha ona accountability Eskom ntate batho ba sebetsa ba tsamaya ba Eskom ke batho ba ka kala location ke bone batho ba ema le ka plage ba re na le bothata ka ke batho ha kae re go bontsha batho ba concern batho ba ba tshela wa hopola motho wa nkua wa Eskom mo ditumelo wa kwalla ka jarateng ka mpuku motho o tla ntswa ha Eskom ka tsantshira yo o re ditumelo le le ditshego wa hopola tshisi kuri yo bontsha hore e concern ya batho ha o nkela batho le tshiti nda tshiji hona tsena o tsona la o nkela batho tshiti ubani hore di-freeze di la e retreat a sana di-freeze tsa parashini a sana di-freeze tsa gas ka re di-essential medicine tsa bonkgono ba bona di-older cities but question ya ka ke ha re bona motho mo ya tsa ntho e wrong palong ya Eskom wena o feta ka tsela o reng ntate Zulu nna ko jeta mo ke dulang even le ha ke na le bana ha o palame bana ba pala ya ke motho wa Eskom ke sebetsa power station ke le tsheba ka ke na sentse o palama bana ke na le sentse o palama tsheba ke le sa mtshini le o se tlane o re ne ya le ke mpane fela ntate Zulu ke di khanela tse nyane Eskom tla fela hanana le tshantelo ya hore a jetse batho ba di-customer tsa hae what is required ke eng e ba tlameha ho etsa hore Eskom bona ba kgotsofale le bona ba Eskom ba etse part ya bona mphakathi etse part ya bona ba Eskom e rekileng fast a se ka nne e hlokomele ha re le bo brother kele ha re fe ba ba chance ba kgona ho kena bona mme ho na le bila tse kena e le mengata ka mo thank you yeah ona le Mamedi ga nane whenever electricity itima zone 10 zone 7 zone 6 le zone 3 is a inali fault jwang while before inelisio fault but you come ke ag ona le ona tsena khale the very same zones zone 7 zone 10 zone 6 zone 3 ha ono sna fault pele but ona tsena ha electricity itima se le rena le ha hona le fault ntho e itseng is it because batho ba se ba le bangata ba matwana a ntse le makalo matlo ha e ketseng o ba di Eskom kona le ilwe le fault matlong a Basi, kisa ibuele wena ntate Zulu Eskom. Remember, to be honest with our people, it's aging. When it's aging, serena le mikuku ya batho ba rona ba ipeileng ka mathoko. Secondly, ha hona mhlamtlakase o sa tlo tima ho sena fault unless Eskom e re ke timme ntse ke bereka somewhere else. Yeah, it's gonna only be how na le fault because I know decide I re ke lo ba timela ke thole. That's the reason why I always tell people when they phone me,
that is ke sebetsa ka Sebokeng kaofela. I can say CDB because I get calls from Orange Farm until nne batho ba Orange Farm e ba nna le bothata ka electricity ntate Masinya ke ona so ha mbotse when person phones me ke araba phone ha re ntate Masinya ho etsahalang ka motlakase ke re you can't say ho etsahalang ka motlakase ke sa tsebe o ho kae o mang and then ho etsahalang ka motlakase wa mobile data time. At least when you phone me watch gore ke dula ka nana ke na le problem ya motlakase yesterday ka nana was off ke khona go ke tsebe go ke fine hona le batho ba phone give me the references and then I go to the relevant department or Eskom ke go palenyetsetse and a work order here is a problem ka mona Eskom yang assist go resolve that matter. I understand that the Zoom. And then secondly that is why that we still need to blame Eskom on other things because ha e etse dintho correct. Yeah. It can be correct to run in one agenda of looking at my box of the Rekem Tagasi, the research okay fine. Plus minus that is to turn into a Melena Goka Harry and some Tagasim families. Because the kid save this and Pata. Yeah, how do you cut on almost can smart box? Yes. Say Eskom. Something can how do you get advantage at the Ubani Eskom educate? Advantage at them for Eskom United was saver. I always give with them Habari. It will be better to the Nanakas. I'm saying yes, the reason the system that they are going to install a high Kuri if we compare it towards vehicles V12 vehicle. So our regular V12 for petrol at 300 I think. So our people will never use that electricity to really to consider the submarine. But now the system is in the meters in but but with this new meters, they will never do that. Therefore, electricity will remain in say like because of in high field that they zoom way. So so the plan that they came with go about but for I rather about what to do another Mutakas and Tagaso to kill out the Gosarasa misuse, how misuse or misuse and chocolate. Sure. This is the system. So it is all hygiene. You are over some of the name. Who go over the company how black I get a low way share by Hazama, but whereby giving you on a ballad. Mamma dia wo ko dismat mita ko nene ko rikete sente di jaga photo ngene electricity ha iso ka inyelo kana inyelo ane ngwana ntate zu ke tla checka go se bona je ke a tseba ba e tonyelo wena ha o reka ka 100 ka o le ready ona jele ke 32 units ha o reka ka 100 rand esa sebedisi motlakase o ka re e sebedisa how many units per day I can say let's say normal monthly but was spend up Marika Mutagaso 800 on this new unit. On before low than in you before in your law. Already 800 to 1.2 they can confirm that. On 800 to 1.2. Oh, and the mammy Santan it on you. The Santan that Masinya on a moat. Asabat on any other right electricity. On one spend 800 to 1.2 1,200 Yamtakas. Jole K before hooking this smart meter. One of us and take smart meter, that's the price on Najwa. Smart meter. Oh, that's the price 800 to 1.2. And I can hook a bet to the caller and a phone that they zoom away. The leadership towards the elections. He's quite correct. He won't really misunderstand this. No, the lead. The leaders are only declared because they are campaigning towards an election. I wanted to clarify with you, Muranini, those leaders are towards an election, not us, because I've been doing this as I've said, from 2018. Election is another I was still in this platform. So he was actually emphasizing more. He even mentioned here, I can quote on that Panyazal and that was the part of the people who are saying they can intervene and assist people of Gauteng. And I have emphasized that even spoke to the Premier Everton Ilififer and Matata. Everton is one of the most darkest places in Sebokeng. That is Zumukwena. We can't let Eskom Ebapalega Batubabona Basbuke. I'm saying again, I can't say, who fed the Gavali, therefore, Tongue Lemore, Jolo Secretary Bona Wizala.
because the punishment ya ba neng zoo ha re ke motlakase nna ke a o reka ha o tima tshwanetse re ene 3 years kaofela. It can be correct. Yeah. Now, how shebe ona hona ntse di tswang indigent now lo Eskom di teng go bana hona le nkgole mo ana le bana di ditloholo ka 1000 ka 2400 maybe half of that amount ia go electricity. That's correct. Kapo hona le ntwa gona ni Eskom e fana ka di free unit. That's correct. Na ntse le teng ntho ya gona ni Eskom ina lo fana ka di free unit. You are so And correct. e bang e fana ka di free unit e fana ka tse kae? That is who you are so correct. I've asked the question about that lady indigents. So now this is how the indigents works in that zoo. How about penalize and never sareke mtakasi? Habasa emamela tabagu you are indigents. But now how we apply the indigents, but that if you reka mtakasi 200 or 300 ka khwedi months go 400 rand wa mahala because you are indigents. I then come to them get okay fine. Zoom when ha rekisa mtakasi ha hai. I can't come and say Eskom itse o mfe wa mahala wa 300 rand ka hodimo. That is why ke go Eskom go back le khutlise di shopo tsa lena mo re tsebang re thola di service rona because ha ona re zoo a rana business o tlo mfa mtakasi wa 300 wa mahala because Eskom e re ntate zoo. I'm repeating, I'm quoting from what Eskom have said to running re ka o fa le 3 months so sina 300 ya go no reka o ntse o tla go bona go fa mahala rona re le Eskom. But now ha Eskom e sena di shopo tse leng tsa yona mo tse re lo reka teng ke mang a lo fa mtakasi wa mahala ena rana business must stock and this coupon for you to come and buy I patala ena. I understand that that is why I even arranged to re bane le di telephone tsa mahala tse tswang mo Eskom ga re founela landline ya bona e ska charge batho ba rona. I have arranged that ba ba ntshepisa hore that was before after COVID because batho nke re nentse ba sa kgona access di office ba ntshepisa ba re tla obela di container le sebokeng sena kaofela di pointings ka hare re spa Thabo Mall Engine Garage maybe seboka re check mo le busy mo batho ba rona ba ka access ntho at least nkgono ka pa mang ha sa kgono bana le time mo a e mola fihla press mahala bue le Eskom ra tracing e je meter nambe mo je re na le problem ka se then Eskom come attend that particular yeah ha ke o mona ho kana ntse tse khole ke di transformer yeah transform batho ba ithekela dinona Eskom e be e claim sa pele ona ni ha se transformer ya bona and they cannot service that transformer ka electricity wana se ya bona. That's correct. Now ho so le fitlelane tumelano ya go ha batho ba ithekela transformer le Eskom e ikile nako hona le batho bana le bo 6 years ba ga ha sa le rebetse Eskom ka transformer re la ba ga kopanya matsoho re ithekela transformer re batla fela Eskom e tlo connect na Eskom ya dumela kapo e ntse e le mane ya hore ha se transformer ya rona re ke katla mo catholic sa mo se transformer ya rona teng that is Eskom e ile ntwa pele fela e re it's fine if you take it transformer le lwana le rona le Eskom mara di line e lo kena yona ke go ha e ala. So as I have said to the management o le mona na sebokeng hore ke kopa re understand this and that is mkwena remember hona le batho ba Eskom ba ka morao ba nentse bana le go ba bitsa other transformers re dintshitse di duma di lightetse batho. That's when ke tlile ka idea okay fine as the manager of Eskom o lata transformer sa strip station e lightetseng batho so proper why can't you install meter box for those people ba continue re ka mtaka so ke feel like re se le phate go ba hafuletse wena mo ene wena ntwe e batlang re se no dile ka transformer go no batla go bona ba re now o ba dilile ne ba patetse se bile ba itheketse transformer e ganang e sa trapising next ba kenyetse ma box and then go tswela pele that is umkweng a re ke tla discuss le management I feel gore le nna it's a good idea than or re di fotse line we know go number 7 to number mamma then we have to go and buy those transformers over the board ba entse plan tso tsa bona tsa re sa ditsebeng tsa Eskom e sa di batle. The only thing Eskom ha e thola ole on his infrastructure that's when e re this infrastructure we can't send any technician because it's a tshogwe ke motho re sa tsebeng gore yena wa qualify wa ka operator mone therefore the technicians are gonna se di dikotsi. So that's when ke ha e se duma e operate omela di technicians are monitor that transformer install the boxes for those people batho ba gona ba le hantle because that is batho ba gona ba suffer
I'm telling you, ke dutse mo my phone ha e phomole. Ke tsoswa ke di report tsa Eskom ke robatswa ke di report tsa Eskom, which is can't be right. Eskom ena le office and ena le office le batho ba rona ba khone thola thuso e feletseng. That is why ke la ba ka itjea ka ikana ka I will stand for Vale ke assist batho rona ke batho bona ba la right. Oh yeah, mamedi ke ziwa mkwena lana o kila hawala service delivery with ziwa mkwena meri nano le service ke bana ba skole ba isinkwa sethu mona ha re shebe mona mo o fumana hona ni re sitisa batho ba Eskom ho ka sebetsa batho ba illegal connection hona le katatsileng o la mpolella hona ni la le timme le re le sebetsa mo o tla fumana ka baka la illegal connection e hlang kae e tla straight la ntho ka batho ba safety la batho ba lona ba ke bona hape le ha ko le batho le re batho ba ekate wa batho ba tshwatse o kata ko ditalo Eskom ko le itse ha dikate di la se raita batho e kata batho se ba ekatiswa ke pelo tsa gore ba tseba gore ha e tsamaile ka sehlotse e khutlile and that is ha ba eme mo ba ka dilo re ska tsamaya Eskom is a big company in a security se spatela how to Eskom e lo bereka mo ile ntlateng go ba phuleng it's unsafe ho tswa di vene tsa Eskom tse katang that particular technician to operate overnight there. Our people ba end up ba itjea sehlabelo sa o kata ntho tseo ba se ba understand hore if re ka tloa mo batho ba tlo tloa ene ntho e benefita rona. It's an Eskom infrastructure and Eskom ke yone e abang to make sure ntho tsa yona di ba hantle but ha ba nahana ba dutse fatshe hore ntho ena e benefita rona meaning ha re tloela Eskom mo la re no e thola ke robetse several times I can't count how many ke tsejwa ke half of people of Vale or Sidibeng in large whereby ne ke robala le bona di plekeng tse ngata where Eskom was operating. Tate zoom kwena ha o tho ho shota generator ba tswadi kapa a community ne ntsha di 5 go di 10 rand go ka dingwe generator mamamola it to set the contractor as you said Eskom is always ensourcing it to set the very same contractor Eskom e be patala go bona dintho di etsagala ka speed and then Eskom e be go tla at least motho no ntse mosebetsi ba nka tšhelete ba mo patala while he was assisted by a community lo go check our community and it's very painful go tseba go patala mtlakase. Remember Eskom ha e tlo sena work order ke a tšho wena wa reka e bile o phone no bile le reference e be fa technician work order go e tlo sebetsa but ha Eskom e fihla gore e etse mosebetsi wa yona yo patalwa we even take the efforts of re batle di garafu re lo checka mo re batle di torch e be re ba ka to se jetse overnight mtlakase o fihlela o light yeah ha ka sheba pe mona gona ne up to so far ha re bua ka influence ke di problem ka ke di challenges tse kae tsa di auto tse ba mona ho ntse le 5 o bile ka o 33 ke na le o 33 o na le what 18 le o 27 ke di se di 3 ke o 27 ke o 23 o tsebe batho ba go tsebe o dula mo ha ke boitumelo o ke anta te councilor city boitumelo ene re go jwetse ntho e ntšhona ke na le batho ba nang ba latang kgwedi o teng anta te city ke transformer e ntšha e sešwele ke bile le experience e jwalo ka polokong di shwa di ntšha ntate zu hence I'm saying the strategy sa Eskom ke kgona sa understand hona ntho e se tseng Eskom sebetsa le Eskom on daily basis these transformers di tla di khathetse ha di proper transformers tse re di tseba di ntšha mara di tla di le tsa gale ke I don't know if batho ba understand that transformer run for about 3 months or 6 months ho to issue as I speak ke bua ka transformer issue le e re arrange go tlo kenya transformer next week or maybe a week after because it's a rana ka 2 phase and remember when e rana ka 2 phase Eskom this is how it works ke red phase ke white phase ke blue phase ha e shwa phase 1 ho ka nka batho ba ba bentse mo remember ba be wa order le ba balance wa ba kenya mo it will be mere be explode ka ofela so our people must understand and know ha ho tshore ha ntse la itetse su intse phela ha e se se le timetse lona go botho issue internal ha e sa lokisa ene Eskom ha e lokisa transformer e re ntsha ka ofela e lo apply la storage di manager ga di sign go go tswe ntšha e gone o tla ikela because people will be saying ha ba batlo go thusa ba ntse duma batho ba bana ba laitetse so understand di tla sentse di weak I'm still fighting for such a game that is why they even balance this transformer tse ke ka ma box ana a ja mtlakase go ska ga tlo di misuse because ka se o re ke mtlakase wa 1000 bo laita itara tse 3 o bo fela ka 2 days o bona na lo reka mo 1000 rand ha o bapa le go aja gore mtlakase go la go aja ba ke nda tenso di bona a o sia gona le yona spend 600 na jolo jena for electricity no yeah ene re go botsa 600 rand Eskom re at least ha o tshware ke mtlakase month ba batla 350
ha o reka ka 100 ranta or ka 200 you are elo buy be ke khutlelo Eskom ke re nna ke a phela mo Sedibeng batho ba rona le ba sutlile nako etelele bana di solar bana di gas that is most of people ba reka motlakase di boxeng tse ntjha bana di gas because ba re ntwe e ja motlakase it's better to reke gas than having that electricity gore wa pya ka yona ha di sebetse to fotsa electricity on those households because people ba lla ka yona it gas is better to use the electricity so now how to phone o dula mo Eskom e be re ha you recognize you are a low buy ere o rekele e motlakase o sa o berekise o na le solar system e bile wa pya ka gas motlakase it's only for fridge le TV o rekela ngwa 800 ka kgwedi ke ngwe ya dipotso go nne jwale go gona ne o rekela motlakase go gona tse go gola motlakase o nyoloela o tlo nyoloa gona jwale tse empa o ntse sa nsebeletse jwale wa ya tshwatso o itse but one of the reason it's a money Eskom in motlakase e be ke o ha ka sa setsa motho ba wa a ka ipotsa ona le mane why lo nyolla but o ntse o reja le hona wa exactly my point e re ke o jwetse ntse mfoko ntate Zuma kwena due to the challenges or the questions that I'm facing when I'm addressing the people in the radio station so in my phone ke end up ile ke investigate everything ya Eskom how to station se ke Seboka ke batlile o tseba go Seboka se nka mollo kae Seboka ha mo se nka mollo ho Zulu ha Zulu ena sena mollo o nka kae mollo ba ga o ka o nka itumeleng ena o nka mollo kae it's an example lesibonelo so now I have understood that there Zuma kwena go Seboka substation e nka mollo Snowden ha e tlisa mollo Seboka ha e ka tima ka Snowden Seboka e khona ho thola eng backfeeding e bitswa ke backup supply ion side switching station so now ha e tswa ka Seboka ntate Zuma kwena for an example I can say e tloa e kena ka allocation la rona ka zone 7 ka mane e kena ka Salami station se tshwere half ya zone 7 so now Salami station ha e tswa ka Seboka ka molao wa Eskom e tshwanetse e ba le cable tse ithunya ntate Zuma kwena ha cable e folder Eskom e tshwanetse nke plus minus 1 hour or 2 hours e switcha fela hore cable e ka hore then se re bone na le fault re tla ha re berekise yona re light ha e sana ntho tse patawa people ba ntse ba lokela mabox go they must go and buy electricity while ba se ba struggle go thola motlakase so I have still fighting for it lokisang di lake tsena kaofela we have zone 3 letsatsi substation electricity ha e tswa ka Seboka substation e feta Salami ha e kwa Salami ya matha ka male e ya Thabo e supply letsatsi substation we have Thabo letsatsi we have Thabo Seboka so Thabo Seboka is not working as we speak electricity ya teng kwa Seboka straight zone 7 matha ka zone 7 lo feta phuleng la mafatsana e tla zone 3 ha e sebetse that lake we only depending on one lake e tloang Thabo switching station ya zone 6 e tlang ka ha zone 3 e sale re roba tsa hlatheng the previous winter tse mo mai 4 or 5 until we taken a resolution e re yentse zone 14 when it was off kantsha cable ka hara Thabo switching station e be lo jumpa phula e tswele lo fihla pela zone 3 zone 6 that is when ne re robane ha e thola di join ka hara metsi ka hara phula e dula e robala mo that is when re khonne ho phumula zone 3 I'm assuring you previous winter ne re sa tlo robala re yentse before that winter re fitile mo yona jwa the very same thing zone 14 is hostel le zone 10 le zone 11 day 2 plus minus 7 days I had to phone the general manager ya Eskom ke ntate Bandile I understand I'm talking with this manager se be ke phelang le bona mono but I don't see the solution because every time when I phone the manager or I phone the supervisor o ra ntate Masinya re lokisitse pela Thabo ngwana ke se re fault ka hara zone 10 ha ba fetsa e lokisa ka zone 10 so to I fault so to a hostel ke so you are actually saying to me this cable is hot ba re ke go ke fine ha ke tropa phone be ke phone ya general manager o ntshitse di drama tse ke nang le tsona phone he told me hore I will make a permanent solution for those customers a romela di drama tsa cable tse about 4 ho kentswe cable e tswang ka hara Seboka pela Sedibeng college ka hara se bitswa Seboka station seo sa kwa Masisa ya jumpa ya ba tlo fihla hostel go sena joy ke batla go tseba bona ne influence o na le Seboka tse kae o na le station tse kae ka hara influence if re bolela ka influence remember hore influence no ka pela ha ka Sebokeng Everton
Okay, Sebokeng le Everton ntate Zulu di ngata haholo. Remember ha re na le Seboka is a main supplier. Ke e supplier di zone tse 12. Oh mamela, Seboka ke yona the main supplier. His main supplier ya. Ho ha o ka shwa Seboka ra tseba re lo timelwa ke di zone tse 13. Tse Enka zone 13, zone 11, zone 12, small farmer, zone 6, zone 7, zone 8, zone 3, zone 6. Enka then be re khutlela ka kwa Masisa le yona enka half ya di zone tse la tse re sa di balang ka ona. And then be re bana le Pulsar ke ya di bitumelo sona go fate. Enka Beverly, enka bitumelo enka half ya kanana e dia share jalo di tretse golo tse o ka metsi tse re tsebang gore ena he tlo mona e fepelena tsena ke tsenyanyana mara tse golo ke tse itra. My problem ke criminality. Hona le batho ba causing crime mana ho tswa di cable hona mo. That's correct. Now jwale ka batho ba Eskom le solve ba jwang bona boholo ba dintho ga ha o botsa gona ne Eskom go etsa etse ba ba ga cable itu. Na le security sa 24 hours bo le insure gore cable ha itu. Ka Seboka substation for an example, people who knows Seboka was the most victim of vandalism or cable theft. And then we took a resolution our Eskom, let's come on the table, community rekopa hikatela Seboka substation. The management that was there told me, no, that we can't allow the community to go in that particular station because renali cable is a pillar. That is who they persist who vandalize at that station until Barona Kabatile security. How about Hobonas Chavas Tabili, how we ate it as Anka Hukela Mao, really came with the Pilan didn't see so about in Zelibato, but then the problem was not resolved. Just who can say vandalize. That day Zoom going up. Only security, but vandalize. I was fighting with the manager essentially again that they call Sokobela or Unsebaran. Relabalwana to point out he had to remove the panels. Zanarona one cost 8 million. Karaha panel cost 8 million. Obey the security was Patalanka Seboka substation, but that panel in the vandalize. What is solution on that? It means solution Kubatomana Safari. And remember, what that panel in that day Zumukwen. It's an advanced technology of Eskom. It have followed the hours as a technician. How to kill load shedding? The technician doesn't drive go to Seboka Elo switcher station off manually. So never a switch up computerized because of those panels are 8 million. That is when you need to remove those. One really gets on to cause some problem. That is why Seboka no serana the old model is promoting all these issues. That's one of the reasons. My baby, 5 minutes past 7 o'clock. We go to 8 o'clock. When I'm meditating, okay, 083 591 8214. 083 591 8214. Tabaki electricity khatakhatsa batho ba rone o tseba hona le batho ba yang dikolong kapa bana ba rone ba dikolong ba sa ja bana ba rone ba hlapa ka metsi a batang batswadi ba rone ba hlapa ka metsi a batang ho thowela empa ba bang ba rena le re patala Eskom re reka electricity ho bohloko rona ne o reke cruiser ya 3000 e be le rona ne ho ba load shedding kapo botho about to the cable over 7 days or to 2 weeks. We see Sagasabusu, 3,000. Now, Eskom, Hakakalo claim on an Ikiana Japata, Bonan Japata, Upa refund their 3,000. Utamosuta, as well enough. And usually it's in Nafela, Locos and Babatrabo to the Joto Bonara, the Bono Disney, the Capono refund, or I want to react. And you end up possibly said the Joto Catalano side plan because of Bonadi board. Regular Pegas Pitiki fair. Had you failed Yaka plan, but you 2 months in the coffee. You got a 3,000 Namelka keeper to 2 months. So Pechaka and Kavichaka we need to be honest, our people are still oppressed. And now we can't allow that. It's in the relative repealer. As long as demands are feel a chance that there was the outdoor and that is Yahoo. Remember running in Hoswaki Mahau. How much demands are Ohana with him?
we must always think about yourself and how na hana go bohlalo feta modimo etsa jwang go ba le go sa understand go wa hema kapa o hemo go tswa se. So you need to respect that person go wa o tsosa and then o file kelello le go matso o sebetse o etse sure ganene o re modimo ha se tshaba sa ka se thabile ebe ke sheba pelo ya motho a thabileng re thabisitswe ke mang. I bless you more. That is why I was persisting to make sure our people are okay. That is Zumukwena, how so be mo ke tswang teng ke re ke a tseba ka kgwedi ke thola 1,000 rand ke kgona ho matha ke thusa tshaba sa Sebokeng. My petrol is for my pockets. The airtime that I'm using, the data that I'm using are all from my pockets. The only happiness that I get is when the people of Vala say that they must I can even confirm or ke feel or ke gain away to when our people have a problem. I told the leader previously when I was in the interview ke bile le sekolo so teng ke ga dipeo so teng se bile le 15 years go sena tsela tse tseneng. Even district is aware of that particular school. Ha ba tla ba fella skontring modimo mane so teng and that silver or date. Go to ba fella skontring ha ba kena. I make the effort. I even phoned the mayor of Enflane. We met, we elect a team to go and assist me with that particular school. Hamata Rafello. Like enough, in a week or 2 weeks after ke matetse sekolo seo ke ha Enflane re ka greta ke dutse ntate Thomo mona wa Enflane wa road 1 tseba hore ke bone sekolo sela se grade 2 as we speak abanjwetsa kana tsenya re tlo shota ka mo butselela re kgone ho etsa e be perfect se ka hlotse fana ka mathata. So our people as moetapelana bua o ne phone hore tse ding tsa dintho di fediswa ke accountability ba batla fela go hlaya ha ba lo rapela batho for the election some of our leaders after mo batho ba le ba bangela ba batla go fetwa medingwana for batho date Zumukwena ke hloile gore aneng I must elect to be my leader because we won't be all the leaders and then I must struggle to get to Marele now be even more. The Christian before you can pass away la ba tlo kgetha e tlo feta nthonana batho ba be le tlo ba kgetha ba tlo tsamaya ka dikoloi tse 10 tse 40 tse ka ba setso mo ba ibile ba oskotwe mara le ba kgethile go ba le leader o leader kanjani ngana access okuthingiza ngikutshela inkinga zami but then you are saying you are my leader. Come to the people so that people can address their problem direct to you as their leader so that o khone o tseba how go a leader bo mangeno ba serve ka e. Yeah, una le message o kenang ka mona. I so wish all the councillors were like you, Ntate Masina. Big up, Zone 3 loves you. It means only to Ntate Masina over to stay in Zone 3. Oh, what's it on Zone 3, Ntate Masina? Ntate Zumukwena, Pelaka, Ibra Foko, Ketala di Hapa, Kenale Councillor di Pedi, Zone 3 where la Tasandate, make it in Ntate to be child. Yeah. Ketova, I won't try to hide anything. When I started doing this, our councillors didn't understand what is the aim or the purpose of this person to come as in any funds to do this. Maybe his interest is to come to contest us. Until these councillors understand aim ya ka ke rata the organization e ke phelang le yona. Ke batla go bona batho ba thabile tlasa the organization e leng ANC. So if I have the councillor ANC is struggle ke na le opportunity to assist that particular council. I can't say ke batla bona su a sokola but then ke tseba gore if go sokola su direct or indirect so go sokola ANC. So I end up standing up to help all the councillors in the zone tse kaofela. Zone 3 in the most of the zones is struggling. E ka re ha ke tsebe ha ena di leader. The councillors of zone 3 we have so good relationship to penta ba lela nna ba tena seng ba qadile ha ba tshware dikholo re ha ba re reng go community. I'm in their groups that is Zumukwena ke utlwa ditlhapa tse ding tse yang to our councillors. And remember as you have said earlier in this show councillors tsa rona motlakase a swa ANC ibile a swa masepala o re servang ka ramakeishing a rona kwa Eskom. So meaning how re ka motlakase Eskom you have a right to go direct to Eskom gore nna ke customer but I'm suffering. The councillor mosebetsi yona ke ha o sore ke kopane le Eskom ha e nthusi council. The councillor mosebetsi yona ke ha gore batho ba bangata ke collective utile re batla councillor we can't have a meeting le motho re sa tsebeng ke mang on that particular area we need a councillor. That's where the councillor must intervene. But when only one o le mo ai mona le right o founela Eskom only one ha ona ho sena motlakase ha o re ha o qala o tima councillor ha kena motlakase you start first ho motho o fa motlakase le mang Eskom phone Eskom ha yo sukudisa yo first escalation is to cancel then councillor ha ntse sokola e tla jwetsa mna Masina re thusane crisis e ke nang le yona ke
batho ba zone 3 ke robetse le bona le motse ngata hampe hlatheng ka tebatsi. There's a time when ntate Zungu kwena mo ke robetseng ile bete ya ka 28 tsa August. I remember ke robetse hlatheng ke thusa batho ba zone 3. That was the time in re etsa permanent solution ya zone 3 until today ha kena crisis ya zone 3. It's only out to khethile matlomola ma di minor problem. Yeah, go kena ka outflow. Mamedi, hona le ntho ke sa batle go itlo wena mo haimo. This politician, whenever they campaign, hona le ntho ngwe e ntate Masinya e molema e important a qeta e bu. Ba councilor ba tolfa electricity. A ke ba campaign ka electricity. E le ntho ya Eskom. Mamela wa mokgatla ka pa mokgethi Eskom tshwatse e o fe because o tla be e rendera service ho wena, not the whole council, not whole councilor e rendera service ho wena. Imba ka go ha ba campaign mona ka go ba bua ka electricity re tseba go thata ba lune ke electricity re tlo etsa boshoba go le thola electricity ho tsetse 9 months kapo 8 months, actually 7 months, actually 7 months. Ba tlo le fa electricity up to now. Baba hona le ntho itse ke tenta re kubeka o bua ka 10 years ba sena electricity, but the councilor ha na me kapla wena ntati kubeka kapo ka whoever kapo ba 5 years ba bua ka electricity e ka electricity. Mamela councilor ga le ka so fe electricity, it is only Eskom e ka o fang electricity. Jwale re na le motho e khona go nane ga tseba go nane go khona go bua le Eskom go utlo go nane mabapi le electricity o etsa ha re kene ka Orange Farm tate. Bothata ba Orange Farm go nane o na le di challenge ka Orange Farm. Can I challenge that is Mukwena and let me tell you, Orange Farmer is one of the places I'm very blessed, or I can say it's in privilege. To a point whereby I have one manager, I feel like our councillors at Sidibeng are undermined. But the councillors that are undermined, but I feel like the councillors of City of Johannesburg, they are privileged. I don't know why. The services that Orange Farmer compared to Zaka Inflane and Sidibeng, they are very quick to attend those people. I'm going to tell you one reason in that day Zumukwena. If Motosa is a follow up, it's because the Mutayezan, Habono Hana accountability towards that. But then how do you persist to form that particular person in 2 years? Meaning how we task to complete it. I say sure and trades confirmation. When I'm not around the phone technician as I come over, who took an 18 million how that I phoned the council. There's one leader Kamulaka Mandela Square who took his center manager, that person is always phoning me as well. I phoned those people to confirm. The quality reference. I don't just say no to write the sharp social media before I can confirm. That is why I can drive away and more to default because sometimes not and it's very rare what's ke phone like batho ba feta 100 amtla ka soka tima before ho shapa 12 ya mtshare form say so ha ke tlothetsa batho ba ba kalo ntse ke go thuba teng siting ke siting ke lo ba check at some point when they tell me where is fault I must drive my car ke mo ke lo verify go fault ke ena e mona di jointa ke tsena di atla if there's an escalation that need to be done ke ba assist ke phone di manager go batla di jointa be di mo batho ba go ba le bana because the manager ke reng ke lona le yona ho lo go entse di panel ka sebuka ela ba ntate Masinya o ka feta letsatsi o sa thola thuso bring it that direct to me Eskom at least you have 24 hours or you attend but batho ba khona ho feta ba escalate le ho 3 to 4 days and I don't like when our people ba lo complain of ba escalate ba di megawatts park but they get threatened we receive mona we ile megawatts park I video khutile ba khutlisentse rona a se good answer ke mantso ba councilor ke mantso no Eskom remember how ya megawatts o yela eng ke head office ya Eskom meaning mo feel gore di service o di tholang sebokeng ha di enough or that's why you escalating where mo how escalate that's when they bring the managers on the ground re bana re na le problem ya batho ba tlang
on the region that you are leading. Remember how to Eskom, it works similar to the mayor's, I may say. Manager I1 wa Eskom, o khona o cover Frenageng, Vanda Bay, Palm Springs, Sebokeng, that is Zumkwe. So how faithful of scam toll, we escalated this issue. I hope that as when Baba Bizeka Fela Bachara meeting Gofera, this is the people that must resolve your issue. Because when you come here, we see an issue, we are megawatts packer, we don't know your problems and can't be able to solve your problem. Mamedi lino kila haola service delivery kalbiso di zoo hamkwe. Ya, mwana mekisheli na kwaka iya inte ikawa. Yalo, mtali important ule mwaibua ya ore Eskom inistantan inali office chayo. Inena lintani ya kunani. You buy so many, we give you this much. Now, because on that, haisa na ukafumana kunani. How low electricity at the retail stores. The shop was at the That's correct. It means in Tanya Eskom if I can free units, I said. Because if I confirm or you can't confirm or it was not because if Eskom allows that. So I'm saying, haiyo because halina shopotele nzalo. Kilwanela ntotse jwalo. Ebana ndi free phone, tsere go phone nka tso. Batho ba rona ba safare. Hodima nkgono, a lontsha tšhelete ya pay ya high, a fuwang government. A reka motlakase wa 3 or 400. A spend hape airtime ya 3 or 400 or a founela hana le bothata ka motlakase wa hao. I was actually saying Eskom should make this call center bona be toll free. Because motho a founa mo ke batla service tsa bona. Re na le SAPS o founa mahala, re na le di ambulance o founa mahala, ke service tsa mamo tsa health ke service tsa mang tsa maponisa. Why Eskom se tse service ya yona mahala ska di sara? You can't call Eskom wage wetsa hore o bona trene di sa tsamaya that is Zumkwe. You can't call Eskom hore ke bona diphotholo tsileng. You know when you're phoning Eskom o founa ka issue ya motlakase. So Eskom must at least give us the privilege hore that landline let it be for free. Because Eskom ke le customer ya yona in charge ya motlakase. Isa tsane in charge la nke founela ke tlo e reportela ka problem ya bona. Why for? Ke boletse le bona. Try to engage with the managers and people who are in charge. This telephone problem, it's yours and I'm buying the electricity from you. So the hour matter power you phone mahala go report on Tanya again and Fabtata because already on charge. So why should we charge a double? That is why they organize it in the container and the Kataka smoking. Bonhon Bagona Valek Mahala and the service by the Patel Mamedi re setse ka metsotso e ka ba mebedi fela re ntse re bua ka tabena ya Eskom mme o itlile ka mgo Eskom e operate ka teng re ne re batla go tseba gona le why batho ba ka mona especially ka ba le lone le re nane Eskom ya le skudisa councillor Thandi ile dintoni ya ka mona me o ntse ke councillor Thandi ke tshepisitswe beke ena kapa e tlang dipedi ke councillor Gatle ke councillor Mmathabo Dondolo ke councillor City ke councillor Thabonyane wa 34 ka moranta temanoto ka mane mo ke boneng go hlaile ntwe bofuko e bile am say condolence to that family ya bana ba bangata ba shileng ka sehlole mmenta te Zumkwe there's a transformer ina le problem ka mo so ka o fela ntho tse Eskom ntse tsona te masinyata tlo di betsa beke ena le beke ile latelang ke nahana hore ka Raseboke next time when I come here tla be ke fana ka report ya plus minus transformer tse 9 or 10 tse re di kentseng ka Raseboke within 2 weeks 9 or 10 that is Zumkwe because ke ha tate Gatle Mmathabo Thandi that City that Thabonyane go re dingata ka tsela ya bona now ha re qeta di kenya ha re nke go ka May go nna ke batla go fa 8 weeks ka May it means at the beginning of January of June influence o tla bo so na problem. I can give myself a task that I can maybe engage with you or hanke tswa mona ho sana o fe all the transformers that are pending hanke khutla ka May ha o mpitsa le go bontsha go tsena ka go fela di kene that Zumkwe so that re tsebe go bona gore re berekela ho di mine
if ke tshwere transformer tse 15 I will come and confirm ho so kene tse 10 ena le tsena tse ke di tikileng hodima the record that will be having or okay re a bona sebokeng kaofela Eskom e o ntsheditse transformer tse kana tse nang le problem and then o ntsheditse go tla be di kene by this time ke tsena di kene ka go yeah message e re ke ba le hona le mo rena ne abuti Masenya abuti Masenya abuti wa ka big up Emore abuti, your dedication is highly appreciated. You are the voice of the voiceless. Gale bomme ka dintho tse di etswa ke Ntate Masenya go bontsha Maria ana re go dula re le hantle go ya ka Ntate Masenya se ba ka o planche Madame Lori, got 12. Or V12. Yeah. You have, I mean, we let up V12. Yes, but what to say now? I got a diarrhea, or would you say V12? But sometimes, you know what I mean? How much work on the man? Didn't touch it and with the smart meter, and give me V12, I say V18, couple. You are Batubala. You are the voice of the voiceless. Yeah. And the quietness away. Give me 12 to the idea. This might be touching idea. That's correct. It's now way. I tell what I was about it. Why not to lock what you know than it was a report about what it's in the half and that is why you run along how about tall in Tosamaha. Obani jwale papa Eskom e tla meshapa ka yona e shapa di phepeng e tla e kopositse papa ena ya ditotse tse lwana di ganela America e kwa tile tsazi ya shapa tla tezumukwe so tse ke ya ba gopelela batho ba rona ke tlo e pusha I can say that Ezumokwena after ke buile le management ba itse ba tlo mfa meeting the manager will confirm go yena ka paetla gore ba re ba tlo fa di service ning e gona go fa batho mtlakase wa mahala ha o so na le Eskom e funding digency tsa gona mtlakase mahala ba sa gone re tla bulela something yeah hey di V12 man ha di V12 mona ha re no loka bana bo nnete ntate ba ntho ha o tsamaya ka pholo 1.4 bo kopana le V12 e video sa e tlwaela o kwa go etsala ka Malfetsane le tebele thank you Ntate Masenya ape are happy ka zone 6 extension 2 re a le bo Ntate Masenya Ntate Masenya e re ke le bo ngwana mme ka ho bana le wena tsatsing lena ke tla be tsa pe go khutla re tlo utlwa gona ntaba di tsamaya jwang mamedi e ne le yena moetu wa rone wa tsatsing lena la ka jone lena mme mamedi tseba go hosane re tla be re na le political battlefield ka itimeleng khowa ha le nna ke tla khutla ka la bone re tshwere tsa setso mamedi he ma re ana hleya oh le bekenyane re tla be re na le Ntate Mduduzi o bekeny o ba tla ba be di Ntate Mduduzi re bua le ka stepu le taba tse ka tseo a tlantle setso sena sa rona se nna ke la ka ke ne ke le lifung bekenyane e fitileng hey ba le tla ke kente ke ha lifung ha ka ta go hla mabitli ke ha hona mo lifung le leng teng a tsa ngoma tsa otla man sound ke e otla hona lifung mo ha ba ha sa ho lenyana se bile re otla hona bo hlaileng lifu na tshaba sa go ne se akae where did we go wrong yeah na tshwantsuwa le bana go botho ba runa ha re tlo tshedisa batho re akae ha re tlo tshedisa batho jwalo ka botho ba rona re tlo bua tsa setso ke tlabe ke na le itumeleng goang ka la bono gona setso sa go ka motho a gona le ke etsa white wedding ya lona magowa re tlhola ke la rona la setso re tlo bua ditaba tse ka tseo ka la bona mamedi ke ziwa mkwena re na re be go kopana ka tsatsi le latang kapa ha modimo ratile